Valor quaresmal nian mak hatene fo no hatene simu. Evangelho São Lucas, capítulo 9, versículo tulu nulu resin nen to tulu nulu resin walu. Malu karenain no ronanain sirahotu, Gemen TV no Radio Nacional FM. Itahamutuk iha programa Haburas Vida Espiritual ba episódio Atos Hitu nenulu resin hitu. Hori reflete mensagem evangelho ba segunda-feira, segunda semana quaresma nian, nebese lori ita ba partilha hamutu valor tempo quaresma nian mak hatene fo no hatene simu. Fo hori simu, simu hori fo. Tempo quaresma bibang manek atu emastrani hatene fo tempo ba moris hori lori moris ne ba maromak. Basa maromak fo ona moris ne maita ita ema nyaknar mak fo fila fali moris ne ba maromak ho buat dia khotu ne beita simu ona iha moris idane. Malu karenain noronanain sirahotu iha timor no mosiha railiur. Maroma kria ita ema nia fuan ho funsaun atu nakloke hori tulun no hadomi. Fuan bot hori fo hori simu. Dalawain iha ita nia mori samutu. Ita hililiu atu simu duke fo. Fo ita senti todan, mai be simu ita nia laran kuman los. Jesus hanorin ni escolante sira, no hanorin mos ita srani sira, kona ba atitude hatene fo holaran, fo hofuan, fo hodomin. Ema nebe fo, hatene fo hodomin, se simu mos hodomin. Fo ba hodi simu hodi hatene fo. Tempo quaresma, mak tempo atu ita hatene, fo tempo, fo fuan, fo laran, fo realidade moris nian, bamaromak, liuhusi, dalan fila fuan holaran, bamaromak, o conversão. Sentido klean, fo no simu, iha tempo quaresma, mak ita fo moris bamaromak, honia todan rasik nok man rasik. Atu maromak mak bali no soi. Basa, tempo quaresma, mak tempo mak soin. Tempo graça, nebeita simu husinai. Hodi hadiah itania moris. Kurizi itania halok, halos itania dalang kliusira. Hamos sala nebeita halo iha moris amutu, no reconhece anu dar, mak bit laik, no folin laik. Maromak deit mak, honilaran luak, harai graça wain, nebeita precisa, iha itania moris lor-loron. Malu karenain no ronanain sirahotu. Bibang kmane quaresma hanorin itasrani ida idak atu hatene fo buat nebe ita iha. Wituane barak bamaromak lihusi bamalug sira. Ema nebe hatene fo niesi simu no ema nebe simu ona hatene mos fahe kapartilha ba ema selu. Maita hafon itania fuan, no hanorin itania liman, atu hatene fo, hori tulun malu, iha moris lorloronian. Limang fuan akloke, hori tulun malu, hatudu milagre, iha itania moris. Fuan ebe hatene fo lihusi oração, fuan ebe hatene fo lihusi haderaan, fuan ebe hatene fo lihusi caridade e tulun malu. Ita ema gratu no grata, hatene simu, hatene mos fo. Fo hori simu wain liutan, atu hatene fahe, atu labele resin liu, no labele menus liu. Tulun malu atu iha balansu iha simu, no fo iha moris, lori ita ema, bahetang solo kiha isin, no hakmate kiha klamar. Malu karenain no ronanain sirahotu, iha itania rain timor no mosi harai liur. Kristu rasika norin escolante sira, no hanorin itasrani ida-idak. Imi fo ba hodi bele simu, imi simu ba
hodi hatene fo ihane ba se suli baimi mori sidane be harmonia justu fraterno dame no domi tinam batinan ihitane moris hamutuk nian orasne no bana fatin. Amen.